posetioci, slušalci, gledalci, posmatrači, prijatelji, svi oni koji ne znate mene i Bubu, vi koji gledate ovo, evo jedne lepe vesti od nas, jedan divan video sa druženja sa divnim ljudima, organizatorima, Kemom i Dadom, predivnim kosmičkim dušama, susret Facebook grupe Aleksandar Hengl u Visokom. The story može da počne. Bili smo u Visokom, super smo se družili, puno bili veseli, dobro smo se kužili, sunce piramida, mnogo nam se sviđa, popili se gore i pili malo vode. Pogled smo širili i vizije dobili, energiju nabili i sunce dosivali i svatko od nas je u govoru rekao I got the power. U stvari, ja imam snagu, ja imam Dadu, ja imam Kemu, ja imam grupu Aleksandar Hengl, ja imam snage da promijenim ovaj svijet. Ja imam Kemu, ja imam Bubu, ja imam Dadu, moj kines se zove Šopi, ja imam Sofi, ja imam snage da promijenim ovaj svijet. A gdje mi je žena? Kako ti možeš, kako su ti ukrali sada? Uzeli su me, viš to ti je u Bosni, moraš mi paziti. Evo me. Ajde, daži mi. Da vas snimam, ovo sad ide. To je kamera? Da. Da se čuje ta baljenka. Sve. Evo imamo drugog pomoćnika ovdje. Sad isto zove stroj, nemate se ovi stroj. I tako. Ovo ste pobjegli, što su prepali? A pa ja ovdje se nisam pozdravio na jednom mjestu. Pa evo i sad se ljubim. Ili imaš nešto dugi rukava za... Tamo je 13 stepeni. Imam. Imam i za glavu isto. Ovo je znači bio početak. Dobro si, samo ti fali lampica gore jedna. Jesu.
Ja sam u jedan radnički prljavi. Ne, dobro, ide. Danas ćemo se smijati, nećemo gledati. Ne prepoznao je moment na Suze radosnice, jel? smo večno bili. Prepoznao je vječno. Mi smo vječna, moćna biti. Moćni maks. Znači, ploča je teška 8 tona, isto kao i ova prva, ni ova nije nađena, nije ona ovako tek tako ugledala svjetlo dana i nju smo morali skopati. Šta je tunel bio? Tunel je ovako prolazio pored. Ovaj mali komad je bio u tunelu, ovo sve gdje ste stijeli ispred, iznad je bio tvrdi konkumeran. Znači, mi smo proširili tunel da bi ploču mogli otkopati. Ispod nje podzemna se voda načela. Vidite kako je pukao. Upravo tako se podzemna voda načela. I to pričam s njima. I čekao da se vlaknu, znaš. Zato što Ali klinci su snimili da držu neke kornete, znaš. Znao je tehnike upravljanja građenja piramida. Ja, levitaciju te. Mora levitaciju, kako se vidi. Kaže, u njegovoj radnoj prostoriji je bio onaj avionski stolac na lancima. Znači, mora je biti odvojen od zemlje dok se to projekta radio. I imao je jedan kotač sa 48 magneta. Posebno unutra jedan oblik šesterokuta je bitan. Sad, sve u tome je matematika bitna, jako bitna. Geometrija. Dosta se to objašnjava. Uglavnom je on s pomoću tog stolca toga i nekakve kutije van i to uspjelo. A ti korneti su još nešto dodatno, znači šta je on radio, niko to još nije uspio propustiti. A cijeli dvorac sadrži tragove kako je on to napravio. Znači svuda je on ostavio trag i objašnjenje o tome kako je on to napravio. A kaži koliko su bili teški ti kameni, koliko je on dizao? Najmanje je tona. Sam. A onda kad su ga napali jedne noći, onda on se strašio i odlučio da će presjediti dvorac na drugo mjesto iz sigurnosti. Uz jednu noć ga preselio. Cijelo dvorac za jednu noć. Kao svetsko čudo to bi meni. Na kraju je govorio ovdje iza ugla, ali zove ga dođi i tako su išli. Ko ne zna, naravno, što se dešava. Šta? Kada bude više od sat vremena, nije mu put dole. On kaže, mogu da je ovdje dole. Šta se osjeća? Baš je jaki osjećaj, da. Šta? Odi, dođi. Za 7 dana. Pa ima nešto. A bolje je bilo uživo, poslije je ponavljao pa nije tako dobro. Kaži mi, recimo tvoj neki utisak, ti si prvi put ovdje, tako? Drugi? Ne, ovdje si drugi put, a tamo dole unutra si bio... I tamo. Šta se promenilo od prošle puta? Generalno ništa, utisak je isti, energija je ista, megaliti isti, osjećaj peckanja je isti. Meni lično se ništa nije. Koliko sam ja čuo, ovo je bila tvoja ideja, znači da ti budeš vođa puta iz Novog Sada. Valjda zato što jedini vozim u ovom trenutku, pa zato, inače verujem. Na čemu se voziš? Ali neće. Na čemu se voziš? Pa na metlama ponekad kad niko ne... Sjećam se one tvoje majice iz Vrodnika. Znaš ono što ima aplikacije na majici? Da. Pa ništa, ovaj put smo došli autom, inače metle smo parkirali, ostali smo negdje za rijeku. Ajde, reci nam neki tvoj utisak. Pa generalno, onako što smo zamišljali, što smo očekivali, to smo i dobili, ali kažem, imamo neko iskustvo od prošlog puta. Da, ali sad smo tek na pola našeg izleta, na pola naše misije, tek predstoje neki događaji koje ćemo doživjeti prvi put, pa ćemo možda onda moći. Reci mi nešto za Kemala i za ovaj doček naš. Pa, Kemal koji je prošli put. Domaćini. I za Dadu, da. Koji samo poželeti mogu.
eto, na ovaj način smo iskazali poštovanje prema njihovim nastojanjima da organizujemo taj skup. Došli smo, družimo se, razmenili smo im zanimljive informacije, što je isto nešto o čemu ćemo verovatno u nekom narednom periodu govoriti na grupi. I generalno utisak je više nego. Ildiko, ti si u zadnje vreme dosta aktivna na grupi, a sada se kriješ iza svoga supruga tu. Boga mi ima ona velike zasluge, ja sam malo u defanzivi, ona je u ofanzivi i neka i treba tako da bude, svi smo savali. Znači vi ste Ildiko, okej. Da, svaka čast, znači ovo što ste objave, znači davali smo ljudima posterke, koliko nas je skupilo ovdje, nas ima sada 14. Znači to je, a koliko nas je bilo na prvom skupu u Beogradu, bilo nas je 23, mislim najviše u Zemunu kada je Cakro držao. Ne, najprvi skup je bio u Zagrebu, nas jedno 4-5. A vi ste, izvinjavam se, vi ste? Ja sam Dubravka Mihelčić, da. Kakav je vaš utisak? Dojam, u stvari. Specijalan, jako dobar. Kakav je zrak tamo? To je sve što imam reći. Kakvi su ovi ljudi kao, recimo, informatori, kako rekao, vodiči? Vodič je interesantan jako bio. Baš je lijepo sve priča. Ali najzanimljivije je da si ti morao svaki tunel zvaknut sa glavom. Ko? Ti. Kako smo Vidim da si mnogo slikala, da je bilo dosta, da li će to biti nekog materijala? Pa pripremam jedan dokumentarac. Dobro. Ti mnogo radiš, da. Ja puno radim. Ovo je pita. Kemale, pitao bih tebe nešto. Kaži mi, kako ti se, recimo, sviđa ovaj ženski deo tima ovog danas? Ženski je super. Evo sad si Bubu prvi put upoznao. Bubu isto pa da sam je znao 100 godina. Onog Petronije, kako zove, isto Borivoja, Dobrivoje. Također, Borivoja također. Pozdrav. On je Dobrivoje, dobar Borivoje. Jel Borivoje dobar? On je Borivoje, ali ja ga zovem Dobrivoje. Da li si upoznati Veru Kaljević? Da. Uživo? A jeste, tako ja nisam... Bili smo ovdje zajedno. A, tu, super, to ste prošli put bili, posebno. Prošle godine, da. Evo, pozdrav za Veru. Pozdrav. Mene zovete. Izvinjavam se. Ovo je naš domaćin trenutno. Ja domaćin trenutno, domaćin. U objektu pijemo kaficu i prepakujemo se, što bi rekli. Spremaju se da relacije. Da, hoće da izađe na televizor. Sade. Kade? Sofija, ti vidim da si veoma raspoložena. Za malo si me gurnuo onaj tamo, kako zovete, onaj bunar. I hvala ti za poljubac. Profesionalno žene da ti se ostvari. Idem dalje, da ne prekidam snimak. Admire, možemo onako neobavezno. Čujem da se baviš dosta, znači si zaposlen, da si u prirodi i tako. Nisi dugo bio na grupi? Na grupi ovo se pojavljivao, čini mi se, neko vreme, tako? A nisam stigao, nisam stizao razne obaveze. Posle, recimo, koliko smo već 2 godine tamo na grupi Aleksandar Hegla, ja i ti smo juče postali prijatelji na Facebooku. Nakon svega onega... A jebi ga, hej. Ma nisam se ja snašao u ulogi administratora, bio sam premad, vi ste mi dali savjet i iskustvo, onda bolje da sam se sam povukao. Jesi mislio na mene vi? Ja sam ti. Znaš, ipak te poštuji. Ma pusti ti to. Kaži mi, Vera, tebi je ovo prvi put ovdje? Kako? Kako ti... Ostala, izvinjam se, ja sam prva se javila da idem i ostala sam pri tome. Hvala Bogu. Kakav ti utisak dole bio, daj nešto i onako iz sebe sad.
U Lavirintu je bilo fantastično, hladno se osjetilo. I bio je divan put do sada. I dalje je opušteno, vidim da je veselo. E sad ja ime ne znam. Sanela. Kaži mi ti neki utisak, eto, družimo sad ovdje, neki smo se prvi put vidjeli. Da, sa nama, recimo, ko će... Da, za malo sam dobio od tebe guranje sa litice, pa obzirom... Vi ste isto domaći. Mi smo se vidjeli u Zemunu, vi putujete tako na te, često dolazite na te neke sastanke. Putujem ovako na ove putove koji se bave znanošću i ovim istim temama. Išla sam i prije, prošle godine bio je Zemun, a prije toga sam bila u Ljubljani sa Andamedijski konzili. I to me povuklo, Katarina me zvala, jako sam to želila i skucala sam ja do Ljubljane. A drugi put je bio Aleksandar Kendra, kad sam jako želila da dođe prije na drugu stranu. U Zemun ste došli tamo isključivo zbog tog sastanka? O, svaka čast. To je bilo povod, ali usput mi je bilo divno, gledala sam sada prijatelje s kojima se sad divno. Evo i sad se družimo nadalje, da. Tvoje ime beše? Željko. Tebe sam vidio gore kad smo popeli na vrh, znači visoko u piramide, vidio sam te da meditiraš. Onda smo te malo uremetili sa onim, ali izdržao si meditaciju. Na vrhu gore, stvarno je idealno za meditaciju. Nema nikakvih smetnji. Nema, da. To je najbitnije. Baš čovjek može vrlo brzo da uđe meditaciju. Ono što sam primetio kad sam prvo tebe vidio, odmah poslije toga, poslije tebe, drugo što sam vidio sam ove leptirove, kako se zovu, lastin rep. I da ih ima mnogo tamo. I samo lete, znači to je nešto meni bilo divno. Jeste baš, ali inače smo kao grupa bili baš energetski jaki, to mi je ono baš zadovoljstvo. A ja sam preko vrda, znači, ovo sam stalni gost. Da. Znači, toliko. Koga imamo još? Boro, tebe sam tu. Da vidimo tu frizuru. Želim čuti opšti dojam. To, bravo.